Beshunche ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. I just feel that I'm being punished for being effective. Motlatšamokomišenare wa sepodisa yo a fegilego mošomong Lieutenant General Shadrack Sibiya o hlole a leka ka maatla go gogela leina la mokomišenara wa bosetšhaba tabeng ya ge a ile a phethagatša taelo ya go šollanya sehlophatšhomo seo se tšetšanego la dipolao tša sepolotiki. Most organized crime is not recorded in the crime stats. Le ge Afrika Borwa le naga yeo e tletšego ka boganka ga bjale palo ya melato ya dipolao e theogetše tlase. Bešong Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa Rrao ka Stan Letlalo. Tša mathomo ke tša gore motlatšamokomišenara wa sephodisa yo a fegilego mošomong Lieutenant General Shadrack Sibiya o re o ekwa gatelelwa pele ga khomišene ya matlang ka nakong ya ge a hlabiwa ka dipotšišo ka ga maikemišetšo a gagwe a go gogela leina la mokomišenara wa bosetšhaba tabeng ya ge a ile a phethagatša taelo ya tona ya maphodisa ya kgweding ya Disemere ngwageng wa 2024 ya go šollanya sehlophatšhomo sa dipolao tša sepolotiki goba PKTT. Se morago gore polelo ya Sibiya ya gore o be a phethagatša taelo ya mokomišenara wa bosetšhaba e tsitsinkelo ka leihlo le bogale ke khomišene ya matlanka ge a be a thulana le bohlatse bjo bo lego pele ga khomišene. Motlatšamokomišenara wa bosetšhaba yo a fegilwego nakwana mošomong moleftenente mogenerala Shadrack Sibiya o be a leka ka gohle go kgodiša khomišene ya matlanka gore kgato yeo a itšerego morago ga taelo ya go phatlalatša sehlophatšhomo seo se bego se šetšane le dipolao tša sepolotiki e be e nepagetše. I just feel that I'm being punished for being effective, in a sense that if I try to say let us move and let us make sure that we don't keep things lying around, let this handing over be finalized, it's a problem because now someone was being pressured into bringing the docket, and we were working within the official instruction. Dinyakišišo di laetša gabotse gore sephetho sa Sibiya se be se sa thekgwe ke mokomišenare wa bosetšhaba Fani Masemola. Bohlatse bo bontšhitše gore Masemola o ganane le maano a mabedi a Sibiya gomme seo sa latelwa ke lengwalo leo le lego melomong ya bohle la go romela ditokete tše 121 tša PKTT go tšwa KZN go ya Pretoria. I feel oppressed in a sense that this is an official process. It's not a private process. It's an official process coming from the minister to the national commissioner to me. We are all in it. Now, when the national commissioner chose to do something with General Khumalo, which he never alerted me to, he never said to me, leave it, I will do it. Sibiya o ile a palelwa ke go laetša bohlatse bja gore ditokete tša sehlophatšhomo sa dipolao tša sepolotiki di be di sa šome. Now you are saying, but I know for a fact that they had started long ago, and yet you had said the answer for them starting long ago is in this document, and thus far this document has not assisted you. So where else, or from what other document, or from what other evidence, evidence do you base the long ago? Dithietšo di tšwela pele ka mošupologo. Mano a ka White House mabapi le melawana ya ekonomi le kgwebišano a thutše kota ge kgorotsheko ya boipiletšo ya United States e phaetše ka thoko sephetho sa mopresidente Donald Trump sa go tsebagatša ditefelo tša godimo dinageng tše mmalwa go ralala lefase ngwagola. Kgorotsheko e netefaditše gore ka morago ga go tsitsinkela diphetho tša dikgorotsheko tše pedi go molaleng gore Trump o tshetše maatla a gagwe a semolao ka go tshela molao wa International Emergency Economic Power Act wa ngwaga wa 1977 ka go tsebagatša ditefelo tše msa go di romelwa nageng.
Kgorotsheko ye kgolo ka nageng eo e tšere sephetho ka ponyo ya leihlo maabane le go tsebagatšwa ga ditefišo tše diswa ntle le tša ngwagola go balwa diperesente tše 30 tšeo di filego Afrika Borwa go di romelwa ntle tša yona go ya United States. Kgorotsheko e hweditše gore molao woo ga o fe mopresidente maatla a go tsebagatša diphetogo tša ditefelo tša ka tlase ga maemo a tšhoganetšo mo go thwego ke molao woo o lego tshekagelong ya toka ya United States. Ga bjale o boledišana le boraditaba morago ga kahlolo yeo. Maphodisa lesolong la go nyakana le sebetša seo go dumelago se šomišitšwe nakong ya mothuntšho ka legae la mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Robert Mugabe ka Hyde Park Sandton letšatši la maabane. Mošomi ka serapeng ka legaeng la Mugabe go be go a thuntšitšwe le go gobatšwa. Morwa wa Mugabe Bellarmine le mogwera wa gagwe ba golegile go latela tiragalo yeo. Go ya ka yo a di bonego ka mahlo go tsogile dikgohlano magareng ga bobedi Bellarmine Mugabe le mošomi wa ka serapeng lebaka la dikgohlano tšeo ga le tsebi. Motšwasehlabelo o hweditše dikgobalo tša sethunya gomme o bakwa le badimo bookelong. Mugabe le mogononela yo mongwe ba golegilwe letšatšing la maabane gomme ba setešeng sa maphodisa sa Bramley. Go letwetše gore ba tšwelele pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra ka mošupologo go lebana le ditatofatšo tša maiteko a polao. Afrika Borwa e tšwela pele go ba naga yeo e tletšego ka boganka e fela mo nakong ya mengwaga ye mebedi ka tatelano. Palo ya melato ya dipolao e theogetše tlase. Dipalopalo tša bosenyi tša kotara ya boraro ya ngwaga ditšhelete wa 2025-2026 di bontšha ge batho ba bonyane bja magolotshela ba lobile maphelo a bona ge go bapetšwa le ka yona nako ye ngwageng wa go feta. Ge ba ditirelo tša sephodisa ka Afrika Borwa ba bontšha kgatelopele bjalo bosenyi bjo bo rulagantšwe digongwana tša go gapa mogofe le dipolao tša maphodisa di tšwela pele go bea seswantšho se sebe ka nageng. Dipalopalo di laetša kaonafalo ya bosenyi ka mono nageng e fela go ba malapa ao a lobilego ba bo bona le badudi bao ba sa tshwenyago ke dihlopha tša bosenyi go tšea ka kgang dipalopalo tše a di bane khomotšo le ye nnyane. Most organized crime is not recorded in the crime stats. As such, most extortion of small businesses, and think about the impact that is having on personal security, but just the ability of people to thrive, to create livelihoods in their communities. Mengwageng e mebedi e fetilego batho e se ba kae ba 1,300 ba latlhegetswe ke maphelo ka tareng ye e nnoši e fela maemo a bosenyi a sa dutše a le godimo. We have gang-related murders. We have, from this sample, 276 murders were attributable to be gang-related, and the bulk of these were in the province of the Western Cape. Dinto tša bong go phaya theto ka kgang le go bolawa ga basadi go fokotšegile ga nnyane e fela maemo a sa dutše a sa phagame ka mo go tšhošago e le go seo se bakile gore mmušo o tsebagatše dikgaruru tša bong bjalo ka boemo ba tšhoganetšo ka mono nageng. We are taking steps to strengthen the policing approach to GBVNF and other forms of violence. Mmušo o re o tšea magato a go matlafatša maphodisa go tloša dibetša tšeo di sego molaong le go lwantšha bomene tša ka gare ga maemo a ona. We have already established a dedicated task team to investigate evidence of criminality. That is the National Commissioner Masemola and I were given very clear instructions by the President. Go badudi bao ba phelago ka dikgaruru le poifo le go bao ba le go kotsing kudu setšhabeng se teko ya nnete e tla be e ba dipalopalo tše di fetogela bophelo bo bo bolokegilego tšatši ka tšatši. Kgorotsheko ya molaotheo e ganeditše ba bangwe ba karolo ya lapa la bogoši bja Amazulu go dira boipiletšo kgahlano le kahlolo ya kgorotsheko ya boepopolo ya ngwaga wa 2025 yeo e kgonthišitšwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa gore bogoši Misizulu Kazolithina ke yeo a swanetšego go tsorama setulo sa bogoši. Se ke morago ga gore a mangwe a maloko a bogoši bja Amazulu go akaretša Kgošiana Semakate ba lebe kgorotsheko ya boepopolo go ganetšana le kahlolo yeo. Tona ya diminerale Kwede Mantashe o re go ukangwa gore batho ba bahlano ba o sa le go ba gagelwa ka maleng a lefase ka moepong wa Ekapa ka Kimberley province ya Northern Cape go tloga ka la bobedi
ba ka ba hlokofetse. Mantashe o boletse seo nakong ya ketelo ya peo leihlo ka moepong o mesong ya lehono. Le ka morago ga se moepo wa Ekapa o re ona o sa le lesonong la go pholosha maphelo e se go ntšha ditopo. Ka morago ga matšatši a go feta a mararo malapa a ile a kwa seo a bego a se letela. We hope that we can find those bodies rather than keeping a hope that they are alive. If you are away from 17th to today in a mad rush, as a mine worker I can tell you that I would easily do what I call presumption of death and assume that they are dead. But more important today will be briefing the families in detail so that they don't hold on a false hope. They must remember that there is a disaster in the mine. Maitapišo a go hwetša banna bao a gare a tšwela pele e be e le leeto le letelele gape le boima la maikutlo go ba malapa a banna bao ba gagetšwego. Priscilla Damon e le go molekano yo mongwe wa boramoepo bao ba gagetšwego ka fao o be a tsenetše thapelo ya go thuma ga dikerese yeo e rulagantšego ke badudi ba Kimberley. Ke kwele bohloko go leta gore tlholela gatelelo seo re botswa go sona ke gore ba sa pompa metsi ebja ke na le kholofelo ya gore ba tla ba hwetša re swanetše gore re kwešiše polokego ya sehlopha se sa tlhakodišo. Dinyakišišo ka ga tiragalo ye di tla thoma ge ba tšwa sehlabelo ba ntšhitšwe ka moleteng wowe. There's a disaster, you insist on investigation. That's why the Chief Inspector of Mines is going to conduct a detailed investigation. After that investigation, we'll be able to say this is the cause. Ekapa Minerals e re dihlopha tše tsela tša tlhakodišo di gare di pompa metse le leraga go tšwa ka mo shafting yeo. Tonakgolo ya Free State Makhwini Letsoha Mathai o re seemo sa mebasepala ya ka provinceng ga se kgotsofatše. O boletše seo nakong ya polelo ya pulo semmušo ya Lekgotlatheramelao ka Bloemfontein mo a re go mmušo o phethagatša magato a wona a go thola bahlankedi ba golwane bao ba na le go le bokgoni go tlatša dikgoba tša mešomo ka maikemišetšo a go tiiša bokgoni bja mebasepala. O begile gape gore go na le bohlatse bja mmapa le gore pego ya ditšhelete ya ngwaga wa ditšhelete wa 2024 le 2025 go tšwa go molekodi pharephare wa dibuka tša matlotlo e kaonafetše. Tonakgolo ya Free State Makhwini Letsoha Mathai a re go tswa mo mafapheng a le 13 go akarediwa le Palamente ya Free State a le mararo a amogetse dipholo tse di phepa tsa tshekatsheko. O ne a bega gore dimasepala tsotlhe di kgonne go isa dipegelo tsa tsone tsa ditšhelete tsa ngwaga le ngwaga go moruni kakaretso. A tlatsa ka gore seno ke tokafatso e kgolo. Tonakgolo a re puso ya gagwe e santse ikemiseditse go tokafatsa thebolelo ya ditirelo go baagi ba Free State. This is the year of decisive action to fix local government and transform the economy. This commitment is about the endless pursuit of an efficient, ethical, capable, participatory, responsive, transparent and accountable local government. It is about the desire to regain our pride. And the message is clear. The state of our municipalities is not encouraging. Makoko Kganetso a re o ne a boeletsa se a se buileng mo ngwageng o fetileng. But we cannot have a province that is dependent. We want a province that is thriving, growing, and especially our young people want careers, not just a handout from government. So we're creating a province of beneficiaries. And what she in fact today announced is that the Free State is now a welfare state. Freedom Front Plus e bolela gore ga ka bua ka kgwetlho ya boletsi jwa sekgwaripana e leng foot and mouth disease. And then we look at foot and mouth disease. We are the breadbasket of South Africa, yet we heard no plan to address it. We heard that vaccines will be produced, but we don't know how much, we don't know when the Free State will get them, and we have no clear-cut plan about how it is going to be addressed. EFF, MKP le ACT di a re Tonakgolo ga a neela leano le le tlhakileng la gore o tla rarabolla jang tsamaiso e sa siamang mo makgotleng a selegae. Tlile mona ga senya tšhelete kana ka 3.5 million o mamela letho le premier le buile ka ga tlamea ge amoele be re tlapele matso ntwe tsala ni municipality ya gore ha ona masepala o leng hore audit ya teng e tšhaetswe monwana ke auditor general. Re maswabi haholo re le MK party kwano province ya rona ya Free State
ka tse ding tsa dintlha tse o tshwantse be mopremieri wa rona o buile ka tsona. Ya pele o tshwantse be o buile ka corruption ena e etsahalang, bobodu bo etsahalang ka hara province, empa ha di bua tseno tsa hore o etsahalang ka hara province. Mme ya boraro ngwaneso ke taba ya di-EPWP. Ke utlwile premier le motlotlo hampe o bua ka di-EPWP. Meralo ya hore mesebetsi e eketswe yona e tla etsiwa nene. Ka nnete ke re batla re kgathatseile haholo ngwaneso. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bloemfontein. Tona ya meshomo ya setšhaba le mananeo go parara Dean McPherson o re province ya North West e tla holega go diprojeke tše 30 seswai tša infrastructure South Africa tšeo di tla go hola go kgolo ya ekonomi. Seo se tla morago ga gore Tonakgolo Lazarus Mokgosi a saene le dikwano tše pedi tša tumellano le McPherson ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja Pilanesberg ka tlanyana ga Rustenburg. Kwano ya mathomo e tla ba mo infrastructure South Africa e šomago le kgoro ya polokego ya setšhaba le dinamelwa ka provinceng go thekga go kaonafatšwa ga boemafofane bja Pilanesberg bjo bo ilego bja latswa ke mollo ka ngwaga wa 2023. Boemafofane bjo e be le bjona fela bjo bo na le go le license ka provinceng. Boemela fofane jwa Pilanesberg ga ise bodiri ka botlalo e sa le bošwa ka ngwaga wa Phatwe ka 2023. Me o ne wa senya meago e mengwe e tshwana le terminal building le control tower. Ga jaana bothati jwa puso bo itsisitse fa go na le maano a go tlhabolola mafaratlhatlha a boemela fofane jono. One of the reasons that we have brought infrastructure is to do exactly what you are anticipating, do technical assessment of the airport. Once that has been done, then we can then foresee, to do the following from a business point of view, viability, sustainability, the rest, through proper packaging of the project itself. We can then say this is a 140 billion or million project and so forth. So at this stage, it's still able to speak as to how much will this project cost. Project eno e kailwe fa e tla godisa ikonomi ya province. In terms of the Pilanesberg International Airport itself, the context of our entry point to this is the fact that we're going to be working with the province to develop, to prepare and package the project properly. Project eno e tla thusa gape go tlhama ditiro mo kgaolong eno. Because what we sign here will help ensure that those job numbers are not temporary, but part of a sustained upward trajectory and momentum that we are building in the country. Standing here at Pilanesberg Airport is deeply symbolic because in 2023, as many of you know, this airport suffered a devastating fire. The damage was immediate and visible, but so too was the impact on connectivity, tourism flows, and investor confidence. Ba ba dirang kgwebo mo lephateng la bojanala ba re boemela fofane jono bo tla tokafatsa le go oketsa palo ya bojanala le go matlafatsa ikonomi ya selegae. I think key is that this airport still holds an international license. So there are many opportunities to drive economic impetus, both from a tourism perspective and other aspects with the implementation and the revitalization of this airport. Ga ba gare lefapha la dipalangwa mo provinceng le dumela gore fa boemela fofane jono bo simolola go dira semmuso kelo e kwa godimo ya pharakano mo ditseleng tsa province e tla fokotsega. Zebulon Maine, SABC News, Mogwase. Dihlotlo tšeo di tšwelago pele malebana le mananeo go parara a wa se kgotsofatšego mo metsemagaeng di hlola tšhitišo mererong ya thuto provinceng ya Limpopo. Se se bonagala ka sekolong sa tlase sa Maimela go la Selaphuo gausi le Senobarwana mo dithuto di tšwelago pele ka tlase ga seemo seo se hlobaetšago. Sekolo se se agilwe ke batswadi ngwageng wa 19 le 18 ntle le thekgo ya mmušo. Mongwadi wa rena wa ditaba tša Sepedi Sello Ramalahla o etetše ka Selaphuo Senobarwana gomme a re hlamela pego ye latelago. Se ke sekolo seo se agilwe go mengwageng ye 40 ya go feta.
e fela ga bjale seemo sa sona ga se šešiduela se ka ge barutwana ba lebagane le ditlhotlho tšeo magareng ga tšona go balwa go tlala wa go tlhoka botsholamare meago yeo e gwatlhafetšego ga e šita le ditlabela tšeo di sa lekanago batswadi ba barutwana ba re ke gale ba letetše kgoro ya thuto go tsena seemo ka bogare ka go ba agela meago ya saruri rena re kgopele dilo tše dintšhi mo mmušong kgopela gore mmušo o raele sekolo ga rena sekolo ande bana ba rena le ba bantšhi ba feta sekolo pejana badudi ba ile ba tupiša moši ka dinko e le ge ba belaetšwa ke polokego ya bana bao ba bego ba rutelwa diphapošing tša go thetha tšeo di gwatlhafetšego fao ba ile go ba tšea sephetho sa go di šwalalanya re ile ra tšea sephetho se sa gore re thube di-mobile classroom ka baka la gore di-mobile tša rena e be di se mo maemong a maleba mapolanka ka mogare e be a robeile mo ngwana a sekolo a ka welang ka mogare a go bala gape futhi le dinowa e be di ka no tsena ka re a classroom morutiši a le gare a ruta ngwagola SABC ile ya etela sekolong seo fao tlhogo ya sekolo ya nakong yeo ile go ya tšweletša gore ba tshepišitše gore rakontraka o tla thoma ka mošomo ngwagola ka Phato e fela batswadi ba re ke gale ba ile mokganyaphatleng ba re go lokile go lekane re nyaga sekolo re gopela sekolo mo mmušong sekolo sa rena ka moagola wa gale sa re ikgaela sona sekolo se bana ba rena ba sa tsena ka ra tlase tša sekolo sa gale ga ona space and then a re kwešiše re kgopela mmušo gore o die sekolo re inafe ka yona tabeng le ge seemo se ba tlhoba boroko tumo ke gore ditokelo tša bana mabakeng a thuto di tšeelwe tlhogong re lekile go ikgokaganya le kgoro ya thuto ka Limpopo gomme molaetša gore o hweditšeo ke wa gore sekolo se se lenanegong la diprojeke tšeo di welago ka tlase ga kgoro ya mešomo ya setšhaba gomme dikgato tša go hwetša moabi wa ditirelo di gare Sello Ramalatlha wa ditaba tša SABC Snobarana ka Limpopo. Tša mafelelo tša lesometshela tša sebjana sa Nedbank di tla kgatlampana mo mafelong a beke dihlopha tša ka Bedway di tla nkgišetšana mahwafa mole tša league ya ka tlase le tšona di tla ikholetša monyetla wa go ya dikota-faelaneng papadi ya mathomo e fetša go fela ka Nwete ya Amazulu go lefela la Richards Bay FC. Bagešo di fela mo go pla ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai gona mo go SABC 2 le go SABC Legae ba lefa tšona ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.